Bjelorusija, regija Mogilev, selo Rijasno. Crkva Svetog Kazimira. Ovako je crkva nekada izgledala s pročelja. Iznad uskih i visokih ulaznih vrata je prozor. Pogledajmo iznutra zgrade. Evo prozora iznad vrata. Vidi se da je prozor razbijen u zid. Nemilosrdno su razbijali cigle. Više nego što je potrebno palo je s ruba. Morao sam poravnati prozorski otvor. Ali zašto napraviti dodatni mali prozor? Prozor je bio potreban jer su napravili pregradu na ulaznim vratima. Ovaj unutarnji zid crkve nastao je kasnije. Pogledajte spoj između zidova. S lijeve strane je glavni zid hrama. Desno je pregrada koja je naknadno napravljena. S čudnim trokutastim nišama. Pregrada je od druge opeke. Zidanje je mnogo gore. Debeli, neravni šavovi između cigli. Pokazujem ti s druge strane. Jasno je vidljiv spoj između zida i kasnije dodane pregrade. Nema vezivanja opeke između zidova. Redovi opeka se ne poklapaju. Ova particija je dodana kasnije. Obično se iznad ulaza nalazi balkon za crkveni zbor. Prije nije bilo balkona ni crkvenog kora. Kada je ova crkva sagrađena, vladala je topla klima bez mraza. Ali onda se klima promijenila i postalo je hladno. Zgradu je trebalo grijati. Ovdje je postavljena metalna peć. Izbili su niš u zidu za ugradnju cilindrične peći. Ne izgleda kao ideja arhitekta. Ovo je prisilna modernizacija kako se ne bi smrznuli. Na vrhu je kanal za dimnjak. U Bjelorusiji je nemoguće preživjeti bez grijanja. Sve stambene i javne zgrade moraju se grijati. Ali prije nije bilo potrebe za grijanjem. Tada se dogodila klimatska katastrofa. Zgradu je zauzelo svećenstvo. Ugradili su peć, napravili balkon za zbor i provalili kroz prozor. Počele su se održavati crkvene službe. Ali ranije je ova zgrada imala drugu namjenu. Zgrada je izgrađena za konkretnu praktičnu zadaću.